En 1964 e 1978, o número de tractores multiplícase por 20, pasando de pouco máis de 2.000 a máis de 40.000. Le encuentro un futuro para el año 1975 dentro de esta crisis mundial y española especialmente. Le encuentra a Galicia unas posibilidades grandes, sobre todo en este campo agrícola ganadero, ya que si el mundo lo que necesita ahora son materias primas, Galicia está en condiciones de dar materias primas dentro de este campo que me refiero. Ahora bien, Galicia no podrá sacar solo estas materias primas y no podrá ella producirlas por su sola condición de gallego o de Galicia y de tener ella esas posibilidades si la administración, el Estado español, no le ayuda. A pesca desenvolveuse tamén moito dando lugar a grandes e moi modernas empresas de transformación, pero o propio crecemento plantexaba serios problemas. O factor xeográfico desde o momento que se implantou na maior parte dos países pesqueiros do mundo o principio das 200 millas. En segundo lugar, isto complicouse pola crisis do petróleo, o subir excepcionalmente, extraordinariamente, desorbitadamente os precios dos crudos, pois orixinouse, claro, un sobrecosto co que non se contaba, non? Pero de todas maneiras, eu penso que, claro, que o mar ten que ser un territorio libre, un campo libre, unha extensión libre da humanidade, en que todos os homes poidan ter acceso a elas e ademais o mar poidas estar supeditado a producir alimentos para os povos que sinten fame precisamente por estar escasamente dotados de outro tipo de recursos. Mais nada disto abonda para que Galicia saia do furgón de cola da economía española. As posicións relativas das súas 4 provincias pola renda per cápita entre as 50 do Estado apenas varían en todos estes anos. Non pode sorprender, pois, que esa outra gran imaxe do país, os galegos e galegas emigrantes, mantivese plena vixencia. Só cambian os lugares preferentes de destino. Entre o final da guerra e 1962, segue mandando a bella emigración a alén mar, a Argentina, a Uruguai, a Venezuela, a Brasil, cunha perda neta de poboación de 240.000 persoas. Y mientras rasga el aire el ulular de las sirenas y las quillas trazan su estela fugaz en el agua, las gaviotas con el batido de sus blancas alas repiten el adiós de los pañuelos que despiden a pasajeros y navegantes. Despois, cada vez son menos os que collen o barco e máis os que usan o tren ou o autobús na procura de mellor vida nesa Europa próspera que tanto nos necesitaba como man de obra. Son outros 300.000 ata 1974. En total, máis de medio millón sobre unha poboación total duns 2,5 millóns. Pero pro o nodo, todo estaba ben. El toque de sirena ha puesto descanso en la tarea y los obreros salen en dirección a sus residencias que casi siempre están juntas. Así el español no se disuelve en el nuevo ambiente, tan diverso del de su país en idioma, clima y costumbres. Pero a visión dos nosos emigrantes era algo diferente. Llevo 3 años trabajando en Alemania. Mis principios fueron tan duros que 1000 veces quise volver. Nadie sabe la tristeza que es estar viviendo lejos de la familia, pudiendo verles solos en un retrato que se gasta cada día. En cuanto gane las 4 perras que necesito para pagar unas deudas, me vuelvo a vivir con los míos, a mi aldea, a mi casa. Trataronme moi mal. Eso é a xente que nós creemos que nos están defendendo alá. Así que nós alá estamos solos, non hai que nos defenda nese país. Temos que defendernos nós mismos, organizarnos por sindicatos, por grupos, como sea, e defendernos nós mismos. Pero
Moitas veces trátanos eles, si pos alemáns somos xente de segunda categoría, pos españoles somos de terceira. Tuve necesidade de axuda española, fui moitas veces ao consulado, nunca nos atenderon ben, e os franceses fixeronme moitos favores, moitos papeles que os españoles non me fixeron. Ali mandáronos así como se fóramos, eu que sei, cargaron os tres como cargaban con vacas, como van ao mercado, mandan a sala e alá os descargaron e ahora defendede vos solos. Se vai ao consulado tratan ainda peor que en calquera oficina de Suiza. Para algúns, a realidade fundamental de Galicia era o que deu en chamarse atraso. En realidad o que ocurre é que o propio crecemento cada vez máis desigual do conxunto do sistema económico a escala mundial, o crecemento cada vez máis focalizado e concentrado en países como poden ser os de hoxe do mercado común en Europa, o que dá lugar a que as economías como a galega atúen de reservas de man de obra. Esas reservas de man de obra mobilícense en función do crecemento desas economías como a alemana ou holandesa. Pero é que ese propio fenómeno de migración dá lugar a que se debiliten as posibilidades de crecemento autóctono da propia economía galega. E por conseguinte peches un círculo vicioso. Outros tiñan unha visión menos pesimista. Pienso que nuestras dificultades provienen en gran parte, un enorme porcentaje, de nuestro contacto con el exterior. Desde el año 59 nuestra economía empezó a abrirse hacia el exterior y hoy se puede calificar una economía francamente abierta, puesto que nuestras transacciones con el exterior son del volumen del 34% del importe del Producto Nacional Bruto. Una economía se considera abierta cuando pasa el 20%. Aquí ya está francamente abierta. Esto en este momento quizá nos perjudique. Nuestro desarrollo exige un mayor consumo de petróleo que ha trastornado muy significativamente nuestra balanza de pagos, las remesas de migrantes, el turismo, las exportaciones se han visto afectadas y nuestro nivel, que es relativamente bueno, nos exige mantener importaciones. Con atraso ou con progreso, a vida non era doada nas cidades galegas. A vida compostelana estaba dinamizada por dúas institucións, a Iglesia, cun peso extraordinario, e a Universidade. Que a Iglesia vigilaba que non houbera bailes, vigilaba que a xente fora ao cine cumplindo os mandatos da censura. Houbo aquí mesmo nesta Rúa do Vilar un acontecemento singularísimo. Chegou unha película con unha cinta que viña de México e que era a versión original no que aparecían dúas mulleres desnudas. Correuse a voz e hubo unha auténtica peregrinación laica ao cine Iago hasta que interviu a Iglesia e a policía clausurou o cine, a cinta foi de volta e quedou en cuarentena e incluso provocou que os periódicos da época fixeran pois grandes comentarios daquele acontecemento. E logo había outro componente, Santiago nunca perdeu a súa impronta rural. No coto de Santa Susana, moi perto daqui, celebrábase a feira de gando e entón había unha mistura de vacas que pasaban para vacas, bois, cabalos, carneiros, ovellas, que se misturaban con curas, con estudiantes, con traballadores, con compostelanos. En todo caso, algunhas cousas cambiaban. Xurdían novos barrios, normalmente feos, ou se reformaban os antigos. Gracias aos 600, o coche deixou de ser exclusivo dos ricos. Nas rúas floreceron as minisaias nas mozas e as melenas e barbas nos mozos. Chegou a música yeye, e mesmo o rock e o pop. Pero o pasodoble, a canción española e os ritmos sudamericanos resistiron con firmeza entre os máis vellos. E apareceu o gran invento, a tele, que permitía a gobernos e empresas meterse nas casas da xente sen pedir permiso. Del 18 de julio